will not start to move unless we move in Him. Oh, if we don't have the Spirit of God, how can we read the soul? 'Cause we might as well not start to move unless we move in Him. 'Cause we might as well not start to move unless we move in Him. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We bless your name. Yes, We Lord. glorify Yes, your name. no one like you, You are Lord. worthy. You are worthy. Yes, Hallelujah. Hallelujah. Yes. We glorify your mighty name of Jesus. Thank you for grace and thank you, Holy Spirit. Because of your word in Jesus' name. Yes. Oh, thank you, Lord, for your word. Thank you for your word that must be In Jesus' name. destiny in the spirit. Yes, Lord. In the name Your of word must accomplish Yes, its you, Lord. destiny in Jesus' name. In the name of Jesus. In the mighty In the name mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, Lord, I close every portal. Yes, in this house. Every open portal. In Jesus. In the name of Jesus, I close. I close. In the name In the of mighty Jesus. name of Holy Jesus. Spirit, thank you Yes, for your angels. thank you, Lord. That breaks. Yes. That breaks. In Jesus. That breaks in Breaks the every yoke. atmosphere. That breaks in the atmosphere. Hallelujah. In the name of Jesus. Mighty name of In the mighty name of Jesus. Every heaviness shall go. In Jesus' name. Every heaviness shall go. Oh, Every mighty name of Jesus' name. Go in Jesus' Jesus' name. name. Yes, in Jesus' mighty Every name. fear shall go. In Jesus' mighty name. In the name of We Jesus. thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Ik kan niks doen zonder U. Wanneer ik kan niks doen zonder U. Wanneer zonder U is daar geen rede vir my lewe. Ek kan niks doen sonder U. O ja, ek kan niks doen sonder U. O ja, sonder U is daar geen rede vir my lewe. Ek kan niks doen sonder U. O ja, ek kan niks doen sonder U. O ja, sonder U is daar geen rede vir my lewe. Ek kan niks doen sonder U. Ek kan niks doen sonder U. O ja, ek kan niks doen sonder U. O ja, sonder U is daar geen rede vir my lewe. Sonder U, Lord, sonder U is daar geen rede
Thank you, Lord. Dankie Here wat U vanmiddag sê. Ja, Here. Dankie Here wat U Name ons of sal doen. Jesus. We take over Holy Spirit. Yes, You reveal the secret things. in Jesus' name. Here want U sê U sê openbaarde van geheimenisse. Yes. En ons glo U woord vanmiddag. Mm. In die naam van Jesus' name. We worship you. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Ek wil vanmiddag vir julle bemoedig met die woord van die Here. Die woord is altyd ja en amen. Wat die Here wil hê vanmiddag van ons dat ons moet die woord van die Here gehoorsaam. Yes. Die Here sê dat hy het behaag in goeie werke nie. Ons doen soms goeie werke. Ons doen die, maar dan lê ons siel skade. Amen. Die Bybel sê ons goeie werk is ons vylappe vir sy aangesig. En vandag het die Here geleentheid ons uit die Kaap uit. Dat ons is vanmiddag hier om dinge van ons vir julle te sê, julle kan weer oorbegin. In Jesus' name. Julle het mistakes gemaak, Yes. ons kan weer oorbegin. Mense my Lord. reject mens. Mm. As 'n mens 'n fout gemaak het, they keep it against you. Jesus. Maar die woord van die Here sê hy het gekom om lewe te bring Amen. en oorvloed van lewe. Amen. So hy is 'n God dat die chains breek. Hy bring oorwinning. Hy bring bevrediging. Dis wat die woord vanmiddag vir ons sê. En die Bybel sê ook dat in die tyd van nood is hy hier. Yes. Net in die tyd van nood nie om ook ons uit te help, maar ons moet hom eer. Hy het vir ons wonderwerk, ons wil klop goed hê van die Here. Maar ons sien nie kans om hom te dien. Yes. Nou dit is een van die belangrikste wat die Here sê, dat die obedience is more than sacrifice. Yes. Om hom te obey is 'n God wat wil hê ons moet dit doen, Yes. sodat hy sy promise aan ons kan beken. Mm. Dis wat die woord sê. So in hierdie tyd dat ons in lewe is dit tragies. Mense doen net wat hulle wil. Jesus. Dan hoor jy hulle dien die Here, dan hoor jy hulle is weer af van die pad, dan kom hulle weer op. Maar God, vandag sê die Here dat dit die vrees van die Here in julle se lewe moet kom. Amen. Want baie dinge dink ons dat die storm is daar. Ons kom deur die storm en ons sien die kans om God te dien. Maar hy staan ons agter sy wil sê, as jy my aanroep sal ek jou eer, sal ek jou uitjaag. Maar jy moet my eer. Hallelujah. Nou daai eer wil ons nie doen nie. En die stap. Ek het gister gesê daar aan die kant van die kloof dat die Here baie sê ek is nie gereed nie, ek is nog nie reg nie om God te dien nie. Jesus. Maar hy kan nie vir jou reg maak nie unless jy 'n step doen van oorgawe en sê Here, ek kom en ek kan my nie reg maak nie. Want wanneer kom ek op die punt om my reg te maak? Ek sê, kom net soos jy is. Yes. Hy Hallelujah. praat nie fisiek, hy praat soos die binneste is. Yes. Kom net soos jy is vandag. Want ek het gesterf, ek het 'n bittere prys betaal. So vandag wil die Here hê dat wat jy verloor het, baie verloor. Relationships het jy uitgewerk, verhoudings het jy uitgewerk, Yes. want die enemy het gekom en het oorgevat. Hallelujah. Want daar was 'n open portal. Hallelujah. Soos 'n oop weer is 'n open portal. Hy kom, sy mission is om te destroy. Sy mission is om families uit te mekaar uit te skeer. Yes. Daai is sy mission. Hallelujah. Maar die Bybel sê dat die woord van die Here gee ook 'n belofte. Hy sê ek het gekom, Johannes 10:10, om lewe te gee en oorvloed van lewe. Dit is waarop ons kerk gebaseer is, Life Abundance. Yes, my Worship Center is gebaseer op John 10:10. Hy Halleluja. het gekom om lewe te gee en oorvloed van lewe. En God is vandag hier. Het ons gemisluk het in ons verhoudings, soos waar ewe ons gemisluk het. Yes, Die hallelujah. Here is vandag hier. Yes. 2026, laat die 'n jaar is van nuwe dinge, van to shift your ground, to shift your ground, to shift your ground, new beginnings. Yes. Amen. Dit is wat die woord vanmiddag sê, ons is altyd daar, as hulle van miskien bid vir die nie, miskien besig het 'n klomp konteks, kry baie versoeke uit oudsoning uit, dan kan jy self sê, Here, maar ek het authority.
En die Vilasie daar is, my nagisie daar nie. Maar ek het jou tot die tyd vandag om aandag te gee, Here. Ek van my tot die Here. Help my in my weaknesses. Understand? Maar wat ons wil doen, ons wil dit reg doen. As ons verhouding of ons relationship nie gebaseer is op Christus, dan val dit aan alles in drieë. Understand? Het val in drieë. As dit dan mense wat nie wil hê nie, en jy het die key, ek het gister gesê, ons het die key, ek het vir almal gesê, if you want Christ to do a good job, vat jy vandag die key, to change the story, to break generation vloeke, to break, dan van ons af vanmiddag, en jy die sleutel neem en dinge sal doen, en dinge sal doen, so dat God, een behaag sal het in jou lewe. Thank you, Jesus. Sien, ek was jong geweest, ek was jong, besig getrouwd die, toe dien ek die Here, Halleluja. en die ander ding het gevolg. Halleluja. Ek het 'n man gekry, ek het getrouwd, ek het 4 kinders gekry, ek het alweer een oma van 3 kleinkinders, en as ek so dink terug, is ek 42 jaar by die Here. Dankie, Here. I never turn my back. Thank you, Jesus. As ek vir julle vertel nou, wat 'n storms ek teëgemaak het, disappointments, teleurstellings, rejection, mense my reject, kan ek vir julle sê dat dis nie, ek is getuienis. Halleluja. Maar deur omdat ek geweet het, ek het 'n besluit gemaak met die Here. Halleluja. Ek gaan nie omdraai nie. Ons gaan aan. Yes, amen. Ons was baie keer, ons was weggestort, moslims mense wat nie tot redding gekom het, die wil hulle die wil die manne vir ons wegjaag my man, maar die vrouens tot redding gekom het, hulle is ons, hulle huwelik die mekaar, maar hulle jag ons uit met messe. But we stand firm, hulle siele. So ons we had to face it, because die Bijbel sê, alle nasies sal die Here moet dien. En die man sê, julle het my, dat my huwelik misluk, as dit misluk nie, omdat ek wat land vir die Here gegee, en moslim, dit was 'n ander belief. Maar wat die woord vandag vir die Here ons sê, het gekom vir alle nasies. As jy Daniel downfall, in die put lê, is die Here getrou weer op te lig. Yes. Halleluja. Want die mense kyk hoe jy is, en hulle oordeel nou die wat op jou lewe is. As ons so storie change, dan het niemand die vinger om te wys. Die mense sal ons vals beskuldig, hulle sal falsely accuse doen, maar ons ken ons identity in Christus. Nou wie weet die vandag, wie hulle is in Christus nie? God gaan dit vandag vir jou bekend maak. If you step over, if you step over to a new Jordan, sodat die Here 'n deur vir jou sal oopmaak. Sien, so as ons vandag besluit ons wil hê dat die Here ons se herder moet wees, Halleluja. dan sal dit so wees. Verstaan? So moenie dinge doen uit jouself. As jy dink, wie is hier? Baie moet al dood gewees het. Jesus. Jy het in 'n baklei gehad, ewe jy het opgekom met chommies, jy het gekom weer saam met chommies, so jy weet, jy spat hulle almal, toe die ding op julle afkom. Dan moet jy vlug vir jou lewe. En vandag waardeer dit, en die Here het 'n punt tyd vandag met jou hierso. So moet jy dit vandag wegstoot en sê, Here, ek is nie kans. So die Here het vir ons gestuur om die missie na Oudtshoorn te doen. Ons wil kom om dit te doen wat die Here wil doen. Ek dink gister het daar sien tot redding gekom aan die kant van Koewoord. En die Here gaan 'n mooi ding doen. Yes. Net as ons gewillig is. Hy is hier vandag om dinge te doen. Los die paas. Die verlede gaan vir jou verbitterd maak. Halleluja, Jesus. Die lewe maak ons verbitterd vandag. Yes. En ons gaan aandag kry van ons, want ons hou vas in die verlede. My familie het my rug gesteek, op my skoonsitter, ons was die skoonfamilie het ons in die rug gesteek. Maar as ons ponde op die, gaan ons nooit die oorwinning kry, want ons as ek kom kry, gaan ek kom lekker en sê, as ek van my familie kry, gaan ek hulle lekker en sê, het gaan nie so werk nie. Halleluja. Want die Bybel sê dat in hom kom die wraak toe. Yes. Maar hy gee ook vir ons genade om hom te dien. Ek het gister gesê, toe ek die Here dien, my skoonmeisje nie van my gehou het, my gehad. Halleluja. Maar op ooit toe stop die Here net sy storie. Ek kom hulle toe, dat ek het hulle vrygespreek. Amen. Want ek het nie wil gesê, joh, julle had my nie, ek het
4 met 4 gaan ek nou maak. 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Ek weet nie by my so gewerk nie. So wat die Here wil vandag hê, turn your story. Change your story. Yes, hallelujah. As die spreker wat sê, when days are dark, friends are few. Yes. Dit is maar nog net as period. En as daar veel dark is, dan sien jy nie vriende nie. Hulle kom jou nie besit nie, hulle kom niks doen na jou toe nie. Maar as jy nou weer op die bol is, dan is hulle daar, en jy is so blind, jy gaan weer na die toe. En ek wil vanmiddag vir julle sê, ons lewe in 'n tyd wat die Satan agents stuur na jou toe, om jou weg te lok van die God te wees. Agents meen is vriende, hy gebruik mens om vir jou te bring op 'n distance wat jou toekoms destroy. Jesus. Satan kan mos nie afkom nie, want Satan kan nie self afkom in die spirit, maar he uses people to break us down. So sometimes ons baie confused, want ons het nie die redder nie. Ons het ons salig maak om Vader sê, Here, U gaan met alle waarheid nie. Nou is ons confused, ons is deur mekaar. Ons weet nie wat die direction nie, but if you have Christ, hy gee jou direction. En hy doen dit perfect. So vandag wil ek sê, ek het nog nooit spyt kom kry nie, Here te doen. Halleluja. So moenie sê jy sê reg nie. Yes. Kom vandag. Halleluja. Ek was 20 toen se getroud. Amen. Baie jonk. Ek het 'n experience gehad van terwyl my ma en pa was vergier om te sê my lewe moet so wees soos pappa en mamma se lewe nie. Hulle was dronk, hulle het gedrink, hulle beklei. So 'n experience, maar ek het in die Here getrou. Toe moet ek van die Here vra, Here, hoe moet ek maak om saam met my man 'n verhouding op te bou? So he guide me. Yes. You understand? So ons kan nie nog sê baie verskoning sien. So ek kan nie gesê, Here, maar ek gaan my nou los aan my man, my pa se rigting nie. Hy het my geroep aan 'n jong ouderdom. En hy gaan weer dat voor lê. Yes. Ek moes daar gekom het sodat my hele familie gered kan word. Amen. So en na daai het ons my ma gered, my pa gered, almal is gered. Deur my lifestyle. Die man van die Here was ook na die Here toe gelei. En man het na die Here toe gelei. Halleluja. En dit die kaart en het die Here gedoen. Amen. So dit was vir my om te volhard om ons familie na die Here toe te lei. Yes. So kom laat ons dit doen. Ons weet nie nou, ons lewe in die tyd, julle kan sien as ernstige tyd. Jesus. Dan sê hulle, joh, daai is nie daai is, wat dit is woord. Die Bybel sê, as ons in Christus is ons 'n nuwe skepsel, alles het nie kom word. Yes. So vandag, moenie die geleentheid verbygaan nie. Gister toe sê ek is opgeskryf vandag se datum, Mother's Day. Yes. Is vandag opgeskryf wat ons is. Yes. Ons kan Mother's Day in die Kaap gedoen het, maar ons het gesê daar's 'n missie wat julle kom doen. Amen. Amen. So toe kom ons en ons kom en ons is hier vandag om vir julle te sê, maak klaar. Amos 4, vers 12, maak julle klaar om julle God te ontmoet. Verstaan julle, maak klaar om julle God te ontmoet. Sodat ek kan rigting kry in my lewe, want ek het nooit 'n rigting lees. Jesus. So kom op die fondasie. En as jy elke keer in 'n depressie val, dan kom hy ongoed. Dis hoekom my lewe nou so van daai goed. Nee, dit is kraggie. Maar jy maak dat hy pas kraggie vir jou lewe. To destroy jou destiny. So wat ek wil vandag vir julle sê, kom en maak reg aan hierdie datum as God jou lewe nou vat. Gaan vir jou staan, jy het niks gedoen die saak nie. Daar was 'n kans vir jou, daar was 'n geleentheid. En jy het dit weggeris. Halleluja. So hierdie geleentheid is 'n goue geleentheid. Daarvoor ek sal dit sê, ek trees in my verredding. Ek hou dit so vas soos goud. Ten spyte hou ek my redding vas. Want baie kryte laat gaan het en hulle backslide en die Here kom hulle bevind nog en hy backslide. Hy het 'n rug van gevallende ding en dan moet hy dubbele slag word geslaan as hy afgedwaal het. Dit wat gebeur. Jy wat dit ken en dan teruggevat en die Here kom jou net so op by plek haal en jou lewe afsny. Dubbele slag gaan vir jou uitgevoer word. So maak ons dat ons nou reg maak. Yes. Terwyl daar geleentheid, so ons gaan uitnodiging doen vandag. En dan ons moet nog vanmiddag weer op Kaap toe ry. Halleluja. Ons maak ons 'n tydjie om te sê dat die Here
Hy is getrou. Amen. En ek praat altyd met haar. Al die versoekies wat as jy in 'n stryd is, sal sy sê my Pina, wat vir ons gaan deur 'n taaf tyd. En sy kan vandag sê wat gebed gedoen het. Sy kom uit met praise reports terug. Yes. En ek sê vir die Here al die eer vir hom. En die Here sê vandag is 'n geleentheid. Staan op. Mistakes kan ons weer wegmaak. Maar die selfwys en die genade toe hy verbygaan, wat gaan ons maak? Ons gaan dit nie aan. So ons gaan bid. Ons gaan 'n koortjie sing en dan gaan ons vanmiddag dan met julle uitkom. Dan sê ek wil 'n gebed hê. Amen. Ek wil my lewe 360 grade change na die wêreld toe. En ek sien niks as niks toekoms nie daar nie. So Jesus. come let us adore him. Kom laat ons alles doen en die Here gaan ons sien. Amen. Jesus. Amen. Ons gaan sing. Because he loves, I can face tomorrow. Because he loves, oh fear is gone. Because I know, yes I know, he holds the future. And life is worth the loving just because he loves. Because he loves. Hallelujah. I can face tomorrow. Because he loves. Oh, fear is gone. Because I know, yes I know, he holds the future. And life is worth the loving just because he loves. Because he loves, I can face tomorrow. Because he loves, oh fear is gone. Because I know, yes I know, he holds the future. And life is worth the loving just because he loves. Almighty God, wherever you go, God can change your story. Hallelujah. As ek vir jou sê, dan sê ek van die huis. Jesus. 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 Family. This house. Jesus. As dit oké. Sa altyd vraag vir Hallelujah. something in it from 5 years back in this house. Sa 5 years. Ang pira wala. Asi, wala pira halo. Jadi pa. Pati di pa. I praise you. Di ba ka pick up? Because glorious na. Bakit ka ba magiging ka ba? Thank you, Jesus. Hindi ka na. Sa front. Thank you, Jesus. Jesus.
We worship you. Oh, Jesus. Bukod pa sila pa. Thank Kaya you, sa Lord. mga mga sa akin. Thank you, Oh, Jesus. Jesus. Jadi, Hallelujah. 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 when Hallelujah. unstoppable, Thank you, Jesus. that it unstopping, you said, Lord, this is new marriage. Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Because the ground Mm. is not right here. Thank you, Jesus. Fourth week mo sa ano eh. Mm. Fourth week mo sa ano. Banari, okay rin kasi as alas diba? Mm. Today is the day for us. Thank you, Jesus. Amen. God worked in different both sides. Amen. Thank you, As Jesus. jy nie hierdie God ken, wat dan gaan jy die Here God ken? Hallelujah. This is the no God. Amen. Hallelujah. I don't know you. Mm. Thank you, Jesus. Hoeveel kennen ze je? Spouses. Die spreekt Mm. Jenny gestegen. Ja, ik weet wat aan de hand. Mm. Ik weet wat. Thank you, Jesus. Fijne. Jesus. Ano kayo po? Mm. Ano ba? Yes. Mm. Maar als ons gewoon met elkaar communiceren, als we maken besluiten niet, Mm. dan gaan we ons opprikken. Amen. Dat ik nog Mm. in de witchcraft zal gaan. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ja, cultuur dat ik zag. In the name van Jesus. Het is ook net heilig. Mm. Jesus' name. Ik zal niet prikken hier. The blood of Jesus. The blood of Jesus. In the name of Jesus. Dankie Here, ons Ik zal prys. niet interkeren bij jouw werk. Mm. Dankie Jesus. Hallelujah. Ons plom het. In die naam van Jesus, the blood of Jesus. Jij daar gaat erom. Je nog altijd aan. Ja. Mm. Je kan rijk. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. Dat is het feit. Mm. Als je eet zekere dagen, Mm. dan stop je kost die. Is het niet waar? hè? Ja. Mm. Dan krijg je pijn op je maag. Thank you, Jesus. Je weet nog dat hij hier stopt. Het zijn ze story van de ander weer. Mm. Jesus. Mm. Kijk van mij aan. Kijk van mij aan. Jesus. Kijk van mij aan. Thank you, Jesus. Waar is die winkelaars? Kijk van mij aan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Everyone in this place. We pray in the name of Jesus. Kijk, die man hij almost wat niet. In the name of Jesus. Rika Satolobo. In the name of Jesus. Riba Satolobo. Rika Masato. Riba Shato. In the name of Jesus. In Jesus' name. Go! 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. Rabashaka Talabashato. In the name of Jesus. Break. Break. In the name of Jesus. Het zijn nog even in maat voor mijn shoes. Als je man. Ja, dat is het. Wanneer ze dat staan. Zeker nou wel zo zie je wat toen. Nou, als ik tel op mijn vang, dan stop ik met zo'n lijn. Ach, jongen, Jesus. In Jesus' name. The name of Jesus. Go. Go. In Jesus' name. In the name of Jesus. Riba Satalabashaka Talabasi. Riba Satalabashaka. In the name of Jesus. Robo Shatolobo. Riba Shatolobo. In the name of Jesus. Go. In Jesus' name. Out of his body. Out of his face. Rabba Satolobo. Rima Sato. In the name of Jesus. Riba Satolobo. Rima Mashaka Masato. In the name of Jesus. 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 Rabba Sato. In the name of Jesus. Rika Masato. pray for her.
Jesus. In the name of, we pray this place. Completely, Lord. Jesus. Completely, Lord. Restore. Restore. Restore, my God. Go. Jesus. Rakuman. In naam van die Vader. Ik zie en de Heilige Geest. Jullie bent voor een gewone onderscheid. En de Heilige Geest van Jezus. Van hier dan en dan gewoon. Van hierheen. Van de naam van Jezus. Dank u. Daarop. Jesus. Thank you, 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 Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, 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 yes. Yes, Lord. Completely, Lord. Complete your working. In Jesus. In Jesus. Yes. In Jesus. Come. In Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, 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 yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Go. Go. Yes, Go. yes, 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 Go. yes. Go. In Jesus' name. Yes. In Jesus' name. In Jesus' Die name. man sakit Jesus kena. Ya Rabbi Ismail. Jesus name. Sakit Jesus kena. Jesus. Jesus. Ons God. Receive. In the name of Jesus. Receive. And in our Jesus. In Jesus' name. In Jesus. Yes. Go. 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 In Jesus' name. Set him free. From every substance. Every substance. His next. Jesus. God. Kayo ay dalhin mo. Thank you, Jesus, for restoration. And I feel ay dalhin mo. Jesus. Oh, Jesus. Every curse is a curse. Is a curse here. Jesus. Children is a curse in the name of Jesus. Jesus. There was no pickup for her. She was fighting her own battle. Ze is iemand meer die siya van maar na ze kom ze wil hopeloos in het loop aanvaard akatip na super sales ze voel geluk en nog eens weer opstaan because ze waren wat is young maken woon no man is wat Jesus. je weet nog wat aangaan Jesus. Oh, Jesus. kom as dit vir jou sien as net mos sal begin kom jy gaan nie hier wegsteek ek gaan vir jou ek sien wat aangeslaan dat is iets van 'n kind involved. Iets van 'n kind involved. Kijk, my ma praat met my, dan jy laat praat, ek gaan vir jou sê, jy moet jou lewe verander. Jesus. Kom saam, kom aan. Dat is 'n hoofdvriend. Dat is 'n kind. En dan kan jy weg. Jesus. Gaan weg of aan. Jesus. Gaan weg of aan. Praat ek daar. As ek jou sien, as jy met valse kilos moet hê. Sommige dan weer plek neem. Die mense nog op jou verlede nog luister die volks. Jy sit. Daar raak jy van weer. Ek kom van daar.
Ik weet vir jou nie. Ek weet dit is heel dat ek in mensen hulle sê dit van. Dan kom hulle by die dan sê sy weet nie waar kom dit gaat nie. Ons sal gewoon take af vandag. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Laat ek die waarheid die ben. Laat ek die waarheid. Oh Jesus. Ons sal gewoon by valsig. Tal Wat ons eerder geveel met. By koos hulle het die, hulle kan nie sê nie. Wat is hulle dit ook al in jou pas. Jy weet nie waarvan jy Blood of Jesus. Wat is Bongole to fight my arm? It is Bongole, but even flexion. What is that? Wat is dat? Gelinda. Dis fyn, sorry. As jy flexion zijn. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus, for grace. Thank you, Lord, for grace, extended grace of salvation. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Yara. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Go in Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Dank u vir die oorwinning, Here. Thank you, Dank u, Jesus. Here, dat Thank u you, ons Yara. gebed beantwoord, Here. U is die kenner van die hart en die toetser van die niere. En ons breek elke onreinheid Jesus. Thank you, Yara. Thank you, Jesus. in Jesus' name. Break. Every unclean spirit, Break. I command you to go Thank you, Jesus. in Jesus' mighty Thank name. you, Jesus. Ribasato. In the name of Love when I Jesus. speak in free. In the mighty name of Jesus. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In de naam van Jesus, dat de zelfmoordgeest gaan. In Jesus' name. In Jesus' name. In de naam van Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Dank u, Here. Thank you, Jesus. Thank you, Here. Thank you, Here. Go your poison. Go! In the name of Jesus. Go! Yes. Yes. In Jesus' name. Go! Jesus. Go! Yes. Go! Yes. Go! Yes. Go! Jesus. Yes, Lord. Go! In Jesus' name. Go! Yes. Go! Thank you, Jesus. Kan hulle gou vir hom weer wat werk jy weer maak. Kijk maar van mijn glaas water. Skone water.
Blood go in Jesus' name. Oh, Jesus. 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 In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Here. Change. Change. Complete deliverance. In the name of Jesus. Complete deliverance. Jesus. Rabasato. Rabashata kamasito. Rikamasato. In the name of Jesus. Yes. Rabasato lobo. Rikamasato. Jesus. Rababasayondo. In the name of Jesus. Yes, yes. Rababashaka. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Rababashakata. Break. In the name of Jesus. Every poison go. Every poison go. Every poison go. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Every poison go. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. In the name van Jesus. Yes, 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 Jesus. Yes. Jesus, yes, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. Yes, let go, let go, let go, let go, let go, yes. Let go! Yes. In Jesus' name. Jesus. 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 Kalian mo may toilet pa kayo. Jesus. O, di may sikres mo pa rin yan. Oh, Jesus. She is tired. Jesus. Oh, She is tired. tired. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Tired. Oh, Jesus. 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 Yes, oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Yes, Our body pain, our foot supply pain. Every witchcraft. yes, Jesus. Jesus. In the name of Jesus. In Jesus' name. Alam mo, di may sikan duwat, Mark. Oh, Jesus. Patagay sa Oh, shall not prevail. In the name of Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. In the name of Jesus. Oh, Jesus. Go. In Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, go. Thank you, Jesus. Ook al geef haar die hardste werk. Maar dat is een feit aan die wereld. Jesus. En dat ook wat je wacht op. Oh, Jesus. Jesus.
Als jullie niet tijd gekomen dan. Manani. Zeg, laat je pijn voor je op haar kop. Je staat die voeten. En als jullie vaak ook krijgen. Dan zeggen mama niet met pijn. Als je trimmen doen, ze kan niet helpen. Jesus. Dat is een beetje graaf, nee. Alles. Jesus. Nee. Jesus. Mula so, bij allemaal zijn ze gaan niet. Allemaal is het weer. Allemaal is het weer. Is dat mooi, ja? Je raakt zo sterker. Dat was goed zo kunnen. Die koos is dat voor jou. Praat ik je waar. Mami praat ik je waar. Because of past. Maak het ze zo. De eerste kan. De tweede kan was een mistake. Als not a mistake is an angel. Thank you, Lord. Don't reject it, child. So, als je rijdt kunt zien als je die paarden, dan voel je het rijdt. Right? Jesus. Dank je wel. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Yes. Yes, I am small. Thank you, Jesus. Jesus, hallelujah. Name of in Jesus' name. Oh, thank you, Jesus. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jesus. Oh, that's right. Einde van dag. In the name of Ons maak Jesus. een einde van In the name of Jesus. Enough van In Jesus' name. I kill that demon today. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Jesus' name. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We gaan vullen. Ja, kun je. Shatorobo shikata. Ja, kun je. Olie. Met olie gaat je vat. Every night you're gonna anoint each and every one in your house. Priesters van je huis. Ja, dan. Because you come in guys. Kijk, hierdie wereld, die met julle bly. Dis 'n ander wereld. Mense moet liever doortogters. Liever veldpunte. As hulle nie vir jou vriende hou, dan sê jy. Maar moenie bekom te sê. God kan alles doen. Chinese. Jy weet wat. As 'n feit by huis, hy kan ken vir jou persoonlike dinge. Pamperig sake goed. En alles is op jou gesit en dan wil die mense weer bedruk. Praat ek hier daar. Alles is op jou gesit. Dan wil hulle lag jou om hulle volk jou kom. Nee, Jesus. Nou kom ek Jesus stop. Jy kom met 'n gevaar uit. Wat lees nie weer terugkom. God give you another grace. Jesus. God give you another grace. God give you another grace. Jesus. God give you another grace. Thank you, Lord. Grace. Thank you, Jesus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gaan voor onder de andere pad. 9, 10. Gaan op de andere pad. De 4e, 5e, 6e pad. Dat is niet water. Los. En dan gaan we terug. En mensen moeten ook bij goed. Jesus. Jesus. Because the enemy of me of the white flag. As I told you, the enemy of you of the white flag.
Die dochters het gedink jy gaan doen. Jesus. But when prayer step in, God make a change. Hallelujah. Thank you, God Jesus. changes. Thank you, Jesus. Revelations, God changes. There's a fire recognition. Wat die enemy aankom. Maar as ek kan ook vir jou sien, dat sien ek aan nog huis. Wat jou huis is. Wat gaan daar aan? As jy nie ont is, is jy huis van jy nie ont is. Ala dahil sa buo. Dahil sa buo pa na kumasista siya. Ja, nog nie bly daar aan. Ik am hierom nog ik lang kalabot niya lang te balisa at getrouwd is. Wat is hulle van jou? Niks siya. Nou oké, dan kan ik nog op iets sê. Kan ik nog op iets sê. Die huis, wat jou huis is nie. Wat ek op vandag sê. Die mense. Die mense. Jy gaan lees aan Emma. Die mense. Wat word dit? Thank you, Jesus. Lees op. Bali. Jou pa's baie siek. Pas. Daar sien ook wat voor. Baie siek. Jesus. Dit wat cancers en magcancer. Iya tama mama. Iya. Ek weet, ek wil maar so net jy vir almal sien. Ek het klaar die naam gesien. Ek het nie billik vir wat gegee. Spyt vir haar gesê. Daar is baie lof in daar. Daar is baie hartseer. Oh, Jesus. Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Every demonic force. Go. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ek sal dit wanneer ek alles Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In the name of 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 Jesus. Ribasato. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Every stubborn spirit, go. Every stubborn spirit, go. Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Just put my feet, my feet here on mine. One mine. Jesus' name, my Lord. One mine. In the name of Jesus. Yes, Lord. Yes. In the name of Jesus. Yes. In Jesus' name. In the name of Jesus. In Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Mine. Follow the Jesus' name. follow the Jesus. Jesus, yes, yes, restore, mighty God. Restore. Restore.
Restore in Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Father, for grace. Thank you for grace. Voor mij. Het was een sterren naam. Look for. Thank you. Look for. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. 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 Break, 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 break in Jesus' name. Break. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Maak hem mooi op. Maak hem maar. Go, Holy Spirit! Thank you, Jesus. In Jesus' name. Thank you, Lord. Praise you. In Jesus' name. Jesus' name. In Jesus' name. Out! In Jesus' name. In Jesus' Out! name. In the mighty name of Jesus. Go, 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 go. In Jesus' Quickly, quickly, quickly. In Jesus' name. Thank you, Yara. Ja. Kijk voor mij. Vaststellen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Wow. Thank you, Yara. Jesus, en dit jaar is in haar Heere gekomen. Die nom. You turn back on God. There's no second time. That's why you saw God. Die people sal nie vertel wat aan die net gegaan het. Jy weet nie waarvan nie. Ik was nou bij. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Dit wordt niet die enemy van de stelen ik ging terug met mijn huis, met al die stelen. Het was mijn weer, toen stelen en ik ging terug. En ik zei, Jesus, dank je. Dat ik wat voor hem van net goed Wow. Jesus. Shoko Solobo. Riba Sata. Every following spirit. In the name of Jesus. Every following spirit. Hey, Satataya. Riba Shatolobo. Hey, Riba Sata. Shiana. In the name of Jesus. Rabba Shato. Satayana. Rabba Shakato. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Satayana. In Jesus' name. Thank you, Aaron.
Kapag jarak bukan betul sih. Ada In Jesus' name. In Jesus' name, yes. And in naam van Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Break every chains. Break every chains. In the name of Jesus. Yes. Of the Son of the living God. Holy Spirit, Jesus' name. now come upon me Jesus' name. and reveal Jesus' name. unclean spirits now in Jesus' name. In Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Mercy. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Go unclean spirit. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. Jesus. Go. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Ribasatolobo. Ribasatalabashakata. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Look, this is woman. Look to her eyes. Take it out. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Yara. Riba Sandorobo Shiterebe, Riba Satolobo Shatana Rama Shandiri Bisiki and the Sita, Robo Shata, Rika Handorobo Shata, Rabba Shatolobo Shaka Masato, Rabba Basi and Robo Shiti, Riki and the Risi and the Shata. In the name of Jesus, in the name of Jesus, break, 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 break. Break, 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 break. Reveal yourself. Yes, Rabasatolobo Shatanamashita. Jesus, go. Thank you, Jesus. Go. Every following spirits go. Bati aan hand. Abasatolobo Shatanamasikata. Ramamasiandorobo Shita. Ang galas na ano kamay. Talaktan na ako. In the name of Jesus. I disconnect the spirit. In Jesus' Hindi ko mapukas ba? Ay siya lang ba? Tapos puno ka klase. We just pray in tongues. Robo Shita Lava Shete. Rikama Santana Mashete. Lobo Shita Namashaka. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of In the name of Jesus. Rabasita Lava Shanda Robo Shita. Ribasite Rikiando Robo Sata. Shorty. In Jesus' name. Rabba Shanta. Thank you, Jesus. Just help. Riba Santa Lava Shika Hanaru City. In the name of Jesus. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Yes. Thank you. Thank you, Jesus.
Open them up. Go! Go! I send you back where you come from. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Here. Thank you, Jesus' name. In Jesus' name. In the name of Jesus. Jesus' name. Take it. Yeah. Sometimes staan ons nie in die manier hoe die Here werk en baie goed is. En as jy baie op kan doen en jy dink dis die regte persoon in jou lewe, maak nog 'n seker van die Here van ek het daar van dit. Nee, dis dat reg. Thank you, Jesus. Hallelujah. En altyd versit vir waar jou grond ligging sit. Op 'n plek. As ek nie klaar is. Op 'n plek. Bring everything in line. In line. Go! Upon his life. Stronger! Stronger. Restore. Put everything in life. Put your time in my Lord. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord, for healing, Lord. Thank you, Lord, Thank you for for healing. healing over his life. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. That's his mind. Jesus' name, yes. That's his sight. That's his talk. In Jesus' name. That's Yes. go! Jesus' name. Jangan buyong, jalan mo. Jalan. Stronger. Stronger. Thank you, Here. Out! Yes. I kill his spirit! Go in Jesus' name. The past. Yes, the More. past. Cut off the past. In the In the name of mighty name of Jesus. The story of the past will come to end. the name of We will Jesus. never touch that story again. It's in the past, I say. Because your ground will change. Your ground is changing. In Jesus' name. Fertile ground. Vrugbare grond. En die machtige naam van Jesus. Maar as ek vir hom sien, kom vra my se. Maar papa, wat hy môre toe. Nena.
Dan kom je op. Dankie, Here. We gaan zien waar die aan gaat. Ons gaat er wel weer uit. Lava! Jesus. Dankie, Here. I found now you pray for you. In Jesus' name. Holy Spirit. Touch him. Touch him. In the mighty name of Jesus. Wat Vader oor hom. Laat oor hom. Doen die volbraakte werk. In die naam van Jesus. Change this season. Yes. Change this season. Jesus. In the mighty name of Jesus. Jesus' name. Change his story. Jesus' name. New management Jesus. of his life. Jesus. In the name of Jesus. Jesus. I pray. I pray. I pray. Jesus. I pray. I pray. Jesus. It is done. Jesus. In Jesus' mighty name of Jesus. Jesus, vraag hem op. Jesus. Thank you, Father. Thank you, Here. Thank you, Jesus. Thank you, Here. Oh, thank you for grace. Thank you for your touch, Jesus. Thank you, Here. Thank you, Thank you for your Jesus. touch, Jesus. Jesus. Thank you for your touch. Thank you for your touch, Lord. Thank you for your touch. We staan allemaal voor dat. We staan allemaal voor dat. Tracy, als het voor jou in de maas is, niet. Kom maar. Itu bara ang hanip. Sinday. Yes, unforgiveness. Unforgiveness. Als het zo zijn. Ons mau, sama ik moet maar vergeten. Alles in woorden hoe ik moet maar vergeten because ons verstaan wat zij zien. Overzien ons veel. Als je lekker, als je die woorden wat in haar haar, wat vergeven. Ons krijgen om het tikken. Kom staat er voor. Daarna Nina. Ik ben luister naar je ziet. Mami, pas staan je. Rafa, praat van mami voor ons. Mami, ik wil mami moeilijk. Thank you, Jesus. Thank you, Daddy. Hartelijk bedankt. Heb onze banden sterker. In Jesus' Ik praat met jou. Maar je verstaan. Ik weet wat ik zeg, maak het zin voor jou niet, man. Ik weet. Ik kom hier, toen je wil lekker. Ik was hier bij jou. Maar je was bij achterlijk met mij. Op die vlak. Je hebt mij lelijk ingezet. Wat? Waar was je? Ik was hier. Thank you, Jesus. Maar, en nou, maak nou net voor jou. En vandaag is wat van haar. Yeah, thank you, Jesus. I cut off. I cut it off. In the name of In Jesus. the name of In Jesus. Jesus' name. In the name of Jesus. Cut it off. Thank you, Jesus. Cut it off. Thank you, Jesus. Cut it off. Oh, yeah, thank you, Here. In the But name now of sal Jesus. understand, yes, my Father, now sal understand, yes. Oh, thank Nuwe you, dinge, Here, nuwe Jesus. season, new In the season, name of Jesus. understanding, Here. Yes. In die naam van Jesus. Nee. Thank you, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Thank you. Thank you, Jesus. Dankie, Here. In Jesus' name.
Dankie, Here. Ek vra gesondheid, Here. Pray vir jullie. Ek vra vir laat Frits alleen. En hy speak nie. Dat ek vra hart, dikke hart. In the name of Jesus. Geen krankheid, Here, sal naby ons. Ek verstraf in die naam van Jesus. Ek ruk het uit. I bind every pain out of her body in the name of Jesus. 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 Elke been, ek ruk het uit. Ek ruk het uit. In die naam van Jesus. In the name of Jesus. You came to set us free. You came to set us free. In the name of Jesus. Dankie, Here. Jesus. Thank you, my God. Is it time to sleep? Well, I never talk to you. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Jullie får med ham. Det är för Let's walk in with you. Ik ging je afwachten. Wat? Nee, ik vraag of hij afwachten. Als die niet, maar je zegt dan. Dus bij je zegt, maar dat bestaan. Dat is mooi. Evangelist is niet een beetje. Every confusion. Every confusion. Yes. Every confusion. Gaan! In de naam van Jesus. Gaan! Jesus! Elke generation, Lord. Elke generation. Jesus' name. Jesus' name. Wow. Jesus. Elke ongehoorzame geest, Heer, het zal gaan. Elke ongehoorzaamheid zal gaan. Uit of his bones. Dat is verkeerd hier. In Jesus' name, Lord. Dit is verkeerd hier zo. Is het verlaten van de dit is zo. Die klompje. En dan is er een ongeluk. Dat is een ongeluk, ze pelvis. Zijn pijl was geslapt. Er is een ongeluk. Hoe kom je die kaart gaan? Als het CTI. Of het toch? Als meer, het was trekker. Geel. Nee, is het CTI. Als het al leren, dan wil ik die kolom was recht. Hij moet gaan wachten. En nou, dan kan ik ook stout is. Hij moet gaan wachten dat ik kan voorbij komen. Oké, alles staan van. Ik zie als die hele dorp. Als die hele dorp. Hier beneden hulle. Wat even wat ik Aan die achterkant van beneden hulle. ja. Of aan. Kijk voor mij. Kijk voor mij. Kijk voor mij. Of mij het is. Hij is gewoon de los, hè? Hij is gewoon de los. Hij is een loopgeest. Hij loopt niet van Anna. Ik ken het niet. Hij loopt zijn voeten. Alweer zelfs. Anointed voeten. Een stressje uit. Jesus. Weet je besoeprijk? Weet je besoeprijk? Nou, ik verleden week heb ik meer gaan want dat was Ja, maar ik wil dat niet. Ja, kom vast, Heer. In de naam van Jesus. Spuit elke loopgeest. In de naam van Jesus, Heer. In de naam van Jesus, Heer.
Die waren niet hartelijk op.